니도 다른 사실 모름들라 나라라 용체 네 얘가 막 도전체 같은 데 인스 나라라 세계 윤된다 누가도 그때 가요 요 말이다야 얘네 별미 많은 가다 이제 나온다 얘네 나랑 윤내야 만준내야 다른 게 내가 디 세계 되는 인스 이나야 왜 저와라 뭐를 위해 영화 담지 좀 봐야 그래 배주 중 네 사실 모름나 소바 네 저거 대고 소리네 도전能真这个嘎巴上不用的民主的意思个내가 자가로 통과 왕전 나지 근데 좀 그래 대단한 신경 내자 뱀빈대기 너무 지켜서 영화를 뭐 제다 아주 니는 쇼라이 나중에 warla 문득 받을 때 가가야 매스 내가 유네물 한다 야 맞나 상무 브라도 니도 좀 말이 많았어 오늘 좀 말해 가지려면 잠들이 가서 간다더라 우리가 지갑지도 깔리 같이 되고 이 간지도 되고 우리 이따 지갑지도 소통도 하고도 연락이 되고다 망주는 되고다 연락해서 되고다 망주서 되고다 간지도 되고 그래 마음바 미가 수수이 제가게 머리도 좀 치고 고도 충고해라 갖고 보라 이번에다 가져 번째 되좀 해라 수수이나 오늘 타내게 오마이나 정부지나 근데 내가 가르치고 다는 지구 정리에 들리진다 정부지느라 지금이라는 사이 가지고 오고 내가 써줬거든요. 이게 부수집니다 정부지라 카톡 보시는 양보여만 밀어야 돼. 근데 저거 해서 나도 처음에 이제부터 쇼되어 버려. 마도 비 미마팅 알아도 오늘 타는 게 머리 가만히 바하 먹어 리존 카리 바하 먹어 파기 밑에 수입을 꼬마서 내가 잡으나 깝디요. 나도 샹들 란드면 샤다라 한달 하나도 여러분들이 뭘 고다주 이거래 다나 이게 아니지 오늘 다네 나도 부백이 리조이 날에 부백이 고려이 날에 한달 나도 딱고 자야지 두수 땡사 사디요래 들리 마서도 삼이 쇼대로 지투치나 바자로 아니 브라운젤로 그거 Le 25 avril 1989, à Nari, au Tibet, naît Edwin Chekinima. Le destin va faire de lui l'un des prisonniers politiques les plus jeunes et les plus invisibles du XXIe siècle. À 6 ans, il devient l'un des symboles vivants de la résistance spirituelle tibétaine. Le 14 mai 1995, Sa Sainteté le 14e Dalai Lama le reconnaît officiellement comme la réincarnation du 10e Panchen Lama, seconde autorité religieuse la plus importante du bouddhisme tibétain. 3 jours plus tard, Edwin Chekinima et sa famille sont arrêtés par les autorités chinoises. C'était le 17 mai 1995. Depuis ce jour, il a disparu. Il avait 6 ans aujourd'hui. Il en aurait 36. 30 années de silence, d'oubli forcé, de mensonges d'État. Ce n'est pas un enlèvement comme les autres. C'est un enlèvement politique, planifié et exécuté par un État membre venu, la Chine. Le Panchen Lama joue un rôle clé dans la désignation du futur Dalai Lama. C'est une des raisons de son enlèvement. En effet, les autorités chinoises entendent de briser et de manipuler la chaîne des réincarnations du Dalai Lama. Le régime chinois a imposé un autre enfant sélectionné par ses soins, Gyatsen Nobu, une marionnette d'État, sans reconnaissance spirituelle. Cette substitution grossière ne trompe personne, sauf ceux qui préfèrent détourner les yeux pour ne pas fâcher Pékin. Depuis 1995, ni observateur indépendant, ni membre de l'ONU, ni organisation humanitaire n'a pu rencontrer Edwin Chekinima. La Chine affirme qu'il mène une vie normale, qu'il ne veut pas être dérangé et qu'il est en sécurité, tout en refusant catégoriquement de fournir la moindre preuve concrète. Pas de photos, pas de vidéos, bref, un citoyen du monde effacé. 30 ans plus tard, ce silence devint un crime en soi, car à chaque année qui passe, sans que l'on sache où est le Panchen Lama, le monde envoie ce message. Certaines vies peuvent être sacrifiées sur l'autel des relations économiques avec la Chine.
nous avons un devoir de mémoire, un devoir d'action. Gedin Chokinima n'est pas seulement un enfant disparu. Il est un rappel permanent de ce que la dictature chinoise tente de faire au Tibet. Effacer une identité, une foi, une culture millénaire. D'un côté, les monastères sont transformés en musées ou en casernes. De l'autre, les lamas sont surveillés, éduqués selon les principes du socialisme aux caractéristiques chinoises. Et au centre, cet enfant disparu, devenu homme, que personne n'a vu, que personne n'a attendu et que tout un peuple attend. Nous ne pouvons pas détourner les yeux. Combien de temps encore la Chine va effacer notre voix? Quand on évoque la cause tibétaine, on parle souvent de passivité internationale. C'est un euphémisme. Il faudrait parler de lâcheté, de complicité, d'un oubli volontaire. En échange de quoi? Des contrats commerciaux, des partenariats technologiques, d'une paix factice avec une puissance qui n'a de mépris que pour les peuples qui résistent. Le Tibet, ce n'est pas une carte postale, c'est une terre occupée, c'est un peuple opprimé, c'est une spiritualité menacée. Et Gedin Chokinima est son visage. Le Panchen Lama ne doit pas rester une ombre. Il faut le nommer, encore et encore. Il faut exiger une preuve de vie. Il faut réclamer sa libération. La Chine doit savoir que le monde regarde et que le silence n'est plus une option. Libérez Gedin Chokinima. Libérez le Tibet. Pegelo! 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 Le Panchen Lama! Libérez! Le Panchen Lama! La Chine, arrêtez la répression! Au Tibet! Au Tibet! La Chine, arrêtez la répression! Au Tibet! Au Tibet! La Chine, arrêtez la répression! Au Tibet! Au Tibet! Non, oui! Au Panchen Lama! Non, oui! Au Panchen Lama! Non, oui! Au Panchen Lama! Liberté! Pour le Tibet! Liberté! Pour le Tibet! Liberté! Pour le Tibet! Le Tibet appartient aux Tibétains! Le Tibet appartient aux Tibétains! Le Tibet appartient aux Tibétains! Release, release! Panchen Lama! Release, release! Panchen Lama! Release, release! Panchen Lama! Human rights in Tibet! Human rights in Tibet! Human rights in Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Libérez le Panchen Lama! Libérez le Panchen Lama! Libérez le Panchen Lama! La Chine, arrêtez la répression! Au Tibet! Au Tibet! La Chine, arrêtez la répression! Au Tibet! Au Tibet! La Chine, arrêtez la répression! Au Tibet! Au Tibet! Longwy! Au Panchen Lama! Longwy! Au Panchen Lama! Longwy! Au Panchen Lama! Liberté! Pour le Tibet! Liberté! Pour le Tibet! Liberté! Pour le Tibet! Le Tibet appartient aux Tibétains! Le Tibet appartient aux Tibétains! Le Tibet appartient aux Tibétains! Release, release! Panchen Lama! Release, release! Panchen Lama! Release, release! Panchen Lama! Human rights in Tibet! Human rights in Tibet! Human rights in Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet!
Pour le Tibet. Liberté. Pour le Tibet. Liberté. Pour le Tibet. Le Tibet appartient Aux Tibétains. Le Tibet appartient Aux Tibétains. Release, release. Benche Lama. Release, release. Benche Lama. Release, release. Benche Lama. Release, release. Benche Lama. Human rights. In Tibet. Human rights. In Tibet. Human rights. In Tibet. Human rights. In Tibet. Free Tibet. Free Tibet. Free Tibet. La Chine, arrêtez la répression. La Chine, arrêtez la répression. Le Tibet appartient. Le Tibet appartient. Release, release. Release, release. Release, release. Libérez. Libérez la répression. Longue vie. Longue vie. Longue vie. Longue vie. Liberté. Le Tibet appartient. Le Tibet appartient. Le Tibet appartient. Le Tibet appartient. A été enlevé avec sa famille et le moi dont il a été enlevé par les autorités chinoises. Depuis, on ne sait pas où il est et malgré les assertions de la Chine, du gouvernement chinois, qu'il serait en vie, il n'y a aucune preuve de vie sur où est le Panchen Lama et même s'il est en vie. Et c'est très très grave parce qu'il s'agit d'abord au sens de convention internationale d'une disparition forcée, probablement d'une détention arbitraire. C'est une violation flagrante de ses droits. Mais c'est aussi une violation des droits du peuple tibétain. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a eu plusieurs résolutions des Nations Unies, notamment sur le droit à l'autodétermination du peuple tibétain. Et en volant, parce qu'il a été volé aux Tibétains, en volant le Panchen Lama, eh bien, on porte atteinte grave à vos droits, à vous les Tibétains. Or, personne aujourd'hui ne demande où il est. Et tous les États devraient demander des comptes à la Chine, devraient demander où est le Panchen Lama et qu'il soit enfin rendu à son peuple. Dans quelques semaines, le Dalai Lama va fêter ses 90 ans. Et c'est une date très très importante parce que, effectivement, le Dalai Lama, comme vous le savez toutes et tous ici, a eu le prix Nobel de la paix. C'est une autorité pas simplement religieuse, c'est une autorité pour les Tibétains et c'est une autorité aussi morale et une autorité pour la paix. Et le fait que, encore 30 ans après le vol du Panchen Lama, eh bien, vous n'obtenez pas de savoir où il est, eh bien, doit nous interpeller, doit nous interroger. Et le fait que vous mobilisiez aujourd'hui est extrêmement important. Le Tibet, comme on le répète à chaque fois, y compris devant le musée Guimet, eh bien, était un État souverain, un État qui a une culture,
qui a un hymne, un drapeau, un peuple qui le défend, qui aujourd'hui encore ne veut pas renoncer, et c'est son droit de ne pas renoncer à sa terre, à son existence, et le Panchen Lama est un de ces symboles. Donc nous continuerons à nous mobiliser, à demander au gouvernement français aussi qu'il prenne ses responsabilités et qu'il interpelle le gouvernement chinois pour qu'on ait des informations sur le Panchen Lama. Et nous continuerons à nous battre pour l'indépendance du Tibet, pour son autodétermination. Et je conclurai simplement en disant Begalo. Merci beaucoup.
Le Tibet appartient au Tibétain.
La Chine, arrêtez la répression. Liberté. Liberté. Le Tibet appartient. Le Tibet appartient. Release, release. Release, release. Human rights. Human rights. Free Tibet. Free Tibet. Libéré. Libéré. La Chine, arrêtez la répression. La Chine, arrêtez la répression. Lobby. Liberté. Liberté. Le Tibet appartient. Le Tibet appartient. Release, release. Release, release. Human rights. Human rights. Free Tibet. Free Tibet. Libéré. Libéré. Lobby. Liberté. Liberté. Le Tibet appartient. Le Tibet appartient. Release, release. Release, release. Human rights. Human rights. Free Tibet. Free Tibet. Libéré. Libéré. La Chine, arrêtez la répression. La Chine, arrêtez la répression. Lobby. Lobby. Liberté. Liberté. Le Tibet appartient. Le Tibet appartient. Release, release. Release, release. Le 17 mai 1995, un enfant de 6 ans est kidnappé par le régime chinois avec sa famille et un membre de son monastère. Son nom, Gedun Choegi Nyima. Il est le 11e Panchen Lama, deuxième autorité religieuse du Tibet. Depuis, aucune photo, aucune preuve de vie, aucun contact. Cette détention arbitraire est une violation flagrante des droits humains et des droits de l'enfant. C'est une stratégie, un acte délibéré afin d'effacer la culture tibétaine et de contrôler, d'occuper le Tibet. Malgré les condamnations de l'ONU, les appels à sa libération de la part de gouvernements ou d'ONG, la Chine continue de refuser toute transparence et reste inerte. Elle affirme qu'il est libre sans ne fournir aucune preuve. Elle a de surcroît à nommer un faux Panchen Lama utilisé à des fins de communication politique. Mais nous refusons cette situation indigne. Depuis des décennies, partout dans le monde, les organisations tibétaines se lèvent. Ensemble, nous pouvons briser le silence et exiger la justice pour le Panchen Lama. Pour dire son nom, pour briser le silence, pour exiger sa liberté. Merci. Merci Anchen. Amrugi leguji chadere. Ta sokotu sidibala tas France ane buri sokbare. Antagana shi France ane shinu. Sokasun al program sokba. Sokotu inyamru bitone taringi leguji dile chadere. Antagana shi dela tanazo. Yoro konchi di pesha tuchana shwe. Antagana shi anzo sane konchi peyore. diga nyamdo la tanda doham chushkang du tsogdo ani pranta kergi chale kengi dela petu mason ani dela gongse shisu an tawana shin domen tsogdo yang pranta tanda hopta la yang chiga chale tenje pa pragoto son ani dela gongse shiro chi la ni subudu
안단다 레림 모텔이 그래 자 아니 의사 선수기 치카시지 스미레스 제가 저지 아니 저기 좀 아시나 다른 속에 먼저 유럽 이장만 참미기 알아도 파렌시라 니만 나래 왜 때문에 잡지 이나래 배나 차샤나 죽줄로라 다보는 거 챙기 배바쁘고 미슈 탐발래 야래 파렌시라 로정시더라 이제 잠깐만도 대야 다보는 것들이 속에 아니 댄슈 답이 이제 피해 계산 거가 좀 이나야 내 전략 수습 제제대 소 개체호 제제 용이라 다 드링기 저시디 네 백개 강이 가시지 라이 내들 가시 딩아랑도 베비 지종 나올라 요와 땅괴야래샤 탐리 나주 강나디 마랑도 서기 요비 남아러시 윤전 가르려발라나 벤치 고진 쭉직바 콩인바 이나 잠불링 디 나올라 찹시기 점바 충슈디 배 나올라 야래스 나주 탐미게 용다래 कुछ शोकतों पे नंगे चुम्मा बोठाचे नितों जे लोला नमसा कोचे स्वीके पेटे चे लुंगा जंबुलिंग ला थारे कैबरे दी नंगलोला ओथा इना जंबुलिंग दी नंगलोला छापसी की चुम्मा केंशे दिया अनि पे नाला दूस पेना नितों जे लोला सजी शिमी के मोखो के कते या अनि पो लो याजु ख्याची लेने जी लो दी जाना शुंगी चिंता चेते जोगाला लूरेस दी की चेला 가르려라 나 저랑도 베데 따니 임바이나 남사 고치 나올라 쿠샤 쇼통 끄샤와래 디 की चेला 보디 की चेला 아니 하사 벤추 누부 chen 슈기야 인제 잠발라 니 드린 디니 가르 슈기라나 단다데 나도 로 슌슌 망고치 페 무도 잠불린 야지 나올라 좀이기 가니 이나레 게 셴바기 당니 지자 지위 갑라 잠불린 디 나올라 찹시 좀 충슈디 베 나올라 두라 찹시 좀 로나 겐슈디야 베 나올라 두스 다 디파루 기 로션징 앞치 투치 딘데 나올라 베 나올라 야나 기 뜬캉 망부기 나올라 베바 가서지 요레베 그러봐 야나 기 다발라 베미 가서 쫑레베 다가나신 야나 기 다발라 지 건바 가서 또레베 오 딘도 타마 니 남바설라지 슈 카셰지 파 가서래 고독 빼야기 쳇들라 지 슈와 이나 잠수 디지게 다 벤지 꾸딘 쭉쭉바 달로 공로 숨지 수루 가와 여르베 간데 제니 내당 간데 지 차라 여르베 봉우 디 나시 부충주 디 나시 베게 튕겨 여르베 요 말에 수 강지 셰 투고 말에 단다 직된 되게 나올라 초 여르베 요 말에 수 강지 셰 투고 말에 단다 야나기 사자 가와지라 슈 여메디 수 강지 셰 투고 말에 딘데 인도 담발라 다 나랑 좀 네 트리세 레지와레 인지간이 트리세 폼마 레지와레 당부디 가르레라나 초이스 니완디 가르레라나 아니 찬스 순바디 가르레라나 아니 진스 송가 담가 고갑 유아 디숨디 나랑제 타저 나올라 믹세기 차시식다 아니 강소레다 유제지 고기도 윤진 가이스는 아주 찹실라 유자면나 레굴라 니바 미트면서 나지 따따 파도 밀로 숨주 수룩 다 숨주 담징하다 깨잡래 깨잡장도 좀제 가르쳐야 돼 송당당 안저기 같이 그들라나 다 지루 지당라다는 나랑 저기 뒤지 약도 내냐만 내 삼주 중요해 배나 나랑 저 출루 나로라 저기 따좀 나로라 야왕 꾸진 두바 세양 자서 공방 마종면이 야왕 꾸진 두바 먼저 체 딘딘도 담발라 디기 람룩들라 미데베기 두고 지니시바 마데베 두고라나 벤치 꾸진 쭉쭉 받대 나주 다왕기 제도도 요르라나 요 말에 야나 슈기 다와 주만 다오지 artificial moon 라이라 딘제지 나라즈기 짱 자실루비기 나로라 룩샤 다 저랑도 다와 주만디 고 다와 뇌네디 고라나 가르치래 나바 숨다 다와 뇌네디 고 다와 주만디 고 다왕네네도 걸어와 딘딘도 담발라 다다나 슈기 차팅 제제 로 가지 받은 것 같은데 대인배 딘가라도 삼로직다 딘딘도 담발 말하는 쪽이 추기 길라주 갱키니 추기 마데비 주고지 태샤와이나 다나 슈기 아니 차치기 두제스나레 그런데기 짝윈세게 요주세게 디 디지 딜겨래 디 탑시 찍래 니와 딩ኛ만 슈뉴에
Janzi Nubu, Payula, Yongri, Sechete, Peva Mamuji, Kawajardilla. Not the Gamoshore. Janzi Nubu, Payula, Yonche, Benjamin, Ibating, Peva Tame Hakoja, Peva no Junda in Narada. Janzi Nubu, Kusim, Janjuna, Kyo, that Jarana, Dentish, Yamato Dapuja, and the Dapuja ina. Jana, Benjamin, Swadi, not to Tungup together. Indeed, that told us some time to do, said Dichigiro, Sonda Hede to the Mabukagi me, Neptune catch with Tinsutan number to some Starochi, and the Mamba Ledu Tido Gitola, Duas Starochis. Duas, Yusuna, I think I so never saw what tank it is, or the dish to see.
No